Nagriga desisyonan nulipaten kan wen saan kinaado anaaramida abasul jakon mabila puso ingkaman sinaktan amok jaken kang nagkura ngem apay nagbinaybayan naturet ka inak nagay ayaman manangalilaw ulbod ka anapeklan na alam ti amin inakundi nalikudan manangalilaw ulbod ka anapeklan awan kan inakun binaybayan nagriga desisyonan nulipaten kan wen saan kinaadong anaaramida abasul jakon mabila puso inkaman sinaktan amok jaken kang nagkura ngem apay nagbinaybayan naturet ka inak nagay ayaman manangalilaw ulbod ka anapeklan na alam ti amin hinakundi nalikudan manangalilaw ulbod ka anapeklan awan kan hinakun binaybayan manangalilaw ulbod ka anapeklan na alam ti amin hinakundi nalikudan manangalilaw ulbod ka anapeklan awan kan hinakun binaybayan awan kan hinakun binaybayan. Di tawin na naglabas ganito anak nuan ragsak kas manawang nidawin ama magsina karaka tay di may sanga aldaw inkanay dali iti sakit nilamanan ni patay ayat mo di umay
adayo Yamanian nga ulbit ni gasa Tapilit nga ini adayo naka Aniya pa'y serbitibia Gawan kan dito'y danda Itantawan kadenda Kailigod barat aragom mo Sa linuman di ayan mo Di ako pas patikukin ka Ana keyboard side O ibang version Talaga di mayo di panunod na Taladawang Kasman lang idi kalma Sibay ko Natuanay at ken karayo Yep, manian ngulbit ni gasa Tapilit nga ini adayo naka Aniya pa'y serbitibia Noon kan dito'y danda Yang manian ngulbit ligasa Tapilit nga ini Aniya pa'y serbitibia Noon kan dito'y danda Aniya pa'y serbitibia Noon kan dito'y danda Sika Laing ti nakasaraka Dardaret depe Apa kabuklan to'y ayan Awan ulus Nagtalka nadisika Kaya tinap lip-liputa Pang-aasim biyag ko Siksika Laing ti nakasaraka Dardare depe Apa kabuklan to'y ayan Makadana ka Awan ulus Nagtalka nudisika Kaya di naglip-liputan Pang-aasim biyag ko No awan tun Para gaya mukha niya Sao laeng ay palikas
di ka kumaagama. Ngem tayak pamarangka nga at dapay lapatig ko ken ka kas mula engem pinuksa kinaimnas ni raksa. Ara keyboard side. Mailiw ka sa akin, Jane. Siksika Siksika laeng ti nakasaraga dardarep depe apa kabuklan tuy ayan awan ulu nagtalka no disikata kaya't di naglipliputan pang-aasin biyak ko no awan tun para gaya mukha niya sao em laeng ay balikas di ka kumaagama. Ngem tayak pamarangka nga at dapay lapatig ko ken ka kas mula engem pinuksa kinaimnas ni raksa kas mula engem pinuksa kinaimnas ni raksa. Okay, ag-break kam lang basit apot na baka nagpagkal dito yung kadwami. Mapana ka no sirpatan, te si sirpatan.